on 6th schedule the Constitution of India like an autonomous state. Pinya topic a part of ke halo ithok ra thongya ra ithok. You see pini itum chhan konji like contempt of court labangge itum non isilo apenge ini ba itum solar project aku thakse jinki konji asi aki hai itum along wanting kido party president APSLC aki hai itum chungonai aki hai sarja ai sar president APSLC along with jo phalo long so so laben pini bukan itu along tola vice president Tansiri alali Jirsong Inti alali Manstame also Toksolok Chokabonilo. Kadang deh litung pini lapuson si litung Japan pon nangkonglo atima litung akan labang so contempt of court aku tak ke 2017 nanikan BIL case pido tante kopi koson si lapu ana ningkan tem piniar nian kopi si Jun cerek ofisi kapang krema la kardiang long autonomous council in Japon atu kasi pini ili tumakan dardak ben ili tumakan agihai sar jai katar sar party president alang likensi ili tumakan nang handak iko kardo pini atu meeting malom ben lo kardilong high court along contempt case EPI-333.TALK ilitum nikan phopran 6th schedule paragraph 2 angdeng pihini angdeng sotroksi angdeng pen council election में पेटू लापेन council election upon voter list का selam lasso aron selam nanggi pur 6th schedule long के tokdo lamat non ke dobom la BJP council tun silam intum de dano la pena job nilitum 24 plus organization ke do un case high court long file a number 9 2015 la soa a case nilitum high debt lo la pen council apart la bangso a rule a ron selam serak no si declare drop about a por below la pen api ningkan si below a por council tum ningkan si ang bong nangji lo la si ningkan si below amat council tum selam high debt selam ek debt lo selam high debt lo Athimalang litu kecil tu apa? Lapen BJP High Command tu apa? Kecil tu saya selo. Hal tu apa? Kap kiri pen aja. Athima al aron le selam de nasonte idum karbi lapen inglong arat tu apa? Ancerai longko. Setelah BJP tu ke karbi lapen inglong arat pan leke rai kantung kali. Alang litu CMEM manbong long nangji nason cok anak. Setelah talang litum ta man ulong lelo he aron jom si silam lede talang litum ta man long lelo ningkan pot trop ningkan ke apige man long lede anke alang litum aron silam lede pe na jok roton terang ake hai alang li high court long case bilo contempt case puno high court order la council dung kroy krede aman high court upon aman ki pipe la puson a case hadak pidang lu high court alo adjerding op nilitu neliamata damlo advocate long sin kidang lo la pen aku case include lo seta council tu kipudun posipu netum ke amo tasilam lo seta Governor Croy Credit Dapo hello non rat atau man ketan la governor ke Croy Cre apot BJP atau mangeche hopping la si alang litum ke social media lo man tak tok lo litum high debt lo selang
jok pot ko bangke kecil hok tu alang itu ke karbi la pen inglong arab pan kirai dia pan rai dong lidet ko mosi kecil hok tu BJP do bangke la si alang litu social media long ta di post tu akis ke hai ke kecil tu si ke hai le athema Allah selam lidet sita jok lu walam anak tua bangsi alam apa ne dam je akis ke kecil tu si ke hai amat BJP long ke do karbi tu ta chip hok tu surong la ke therak men mi alam la si jong si council aphan hai governor si claim ke det puante ako nang than tulo a file ke la alang litung ke pu court along ganing ye do council atu a file ke chief minister long si jo pula an ke alama bangke 6 schedule paragraph 20 AB polong ateng ke BA ma AB pulo ne hala so ateng lo te lake chief minister long leke kilo nangi kali alam ke governor amethansi la bangso ka akam ke claim det nangi chief minister long Assam government along alang li governor ke kilo ji akam abe governor a discretionary power pensi discretionary pulo dante governor ani ke hang ateng pensi alang li claim nangi chief minister ani ke hang ateng Assam government ani ke hang ateng lapo bangali governor amen hang si claim der nahi ani ke hang pulo dante governor da ani hang thapare legi ki beji takali aron along constitution along pima ke to 6 schedule ke mini constitution no la so constitution Allah ateng pensi governor ta claim nangi ante kupusam si la bangso file chief minister no ke toy turong lo ante itu council tu la aron silam jok plot apa si aning se parong lo seta alang litum aning ke parong redet nanti apa lo non jong si alang litum aning arong re litum tak ulo tangte alang litum non ke claim nahi ke council ke claim nahi ke governor along dam nahi kali nang claim bek nahi la pen chief minister pan pudam nahi nang long file kipia kam ave nang file geli la ke pudam nang ko lage governor long si ke tu dia file governor si claim nahi ya file si alang litum pudam nahi jong si governor ta kroi kre chief minister ta kroi kre de file ke ni tu si chief bi re Assam government along wrong no te la pen ni tu aron ta claim ki pulo tang te council masi council ka pe jok dia pat lata council Karbiang Long autonomous council ka pe jok dia pansi alang litum ako high court along dame Supreme Court along dame la Karbiang Long autonomous council atum si tuliram rong hang ake hai japon si Supreme Court along case file nangi kopia posi la ke file nangi ke governor abirun hil governor pia polo claim le de athema ke claim nangi ta lata paragraph 20 ateng bensi claim nang ko 20 BA ateng bensi claim nang ko lailo alam la sila non ilitum ning duk me alam lo la contempt case anta pape deng long le de council tum pape deng long le de lo ni tu me contempt dik ko to ke ha governor long si tu ta governor long doi chor le alang li tu ma akam ki jut kalilang ke te la ke governor long doi chor ma ing sam ri ma che hok thurong ko le te la ke ing long a rat tu pa abiru kesi la council tu ke claim la hele totally disrespect look lage totally against tribal people say claim law things ye harkan no non nang namlo batante CM है से जापान से कोर्ट केस तमे पिना को pinang ji batante alangli contempt of court degded court banke non nang alang appeal no post है batante non nang litum जो contempt of court लितुम अपने la charges के बनाई के सलाम जी
alo pot nang proyek net pasin itu non kes picholo pemang mana fit alang habis non cepat lah sampai mepar La ini son si pinanggia pon. nasi akhirnya itu dira long han nang di sini karbiang long han cemat ha je karbiang long han job nang ji bukan de nali tu masang gay bantlen seraka sonte ko sindiri tu mana chuning gitu ji Like disobedience to the law ke sar te Kalang. kasi la pusona ba ke chok ikedensi la bene la law ron la bene la process anta Supreme Court High Court ke totally itu makan ke lage permission nang ipi la bene mikhan le chikle non usi chok tanggar lo upi posi High Court lo ka governor kan ikoy nang ja kam ke dolo order ta nang kita kan lo ke sar te Aku jong si alang itu ke thana ting ke file ke chief minister ng sido pulo matili. And then itu kam suspect me la soalam ba. Alang itu schedule paragraph 20 BA kumajong do hoda la so ting ben alang itu lulu le do governor pa Athima la le lu sonde Assam government long alu le de diken de lage non ka Assam government long le rong long pudon te lage itung kachini ngai ke alang litung la council atung la sikhidu la teng ben claim le de lage exercise of 20 BA exercise of discretionary powers by the governor in the discharge of his function buike la so take pen 20 BA pele lolo de la so file ke chief minister long dang de lagi governor long sido choti governor no oke provinsi ta governor si approve di ke lagi Chief chief Minister minister banting bai nang ni lagi the governor ke prohibit lo allo governor kena allo ta ave bon abe la tu alam si practically lam yung si pucak ana practically yung si paglang kekip lun talaga lam yung mo sa lam yong lagi muli na kan kachipong right kachong chui or dalang pacho bay yun lagi kamang bukam Jong si Aldo itu mana pitek volunteer itu kapacho bay kali po. Kita pinya mat ke alang itu lobe klang ke tidak rapot laga kapacho bay ku si pinya mat ke li nakok. kaya so water list keng sang so ano kan ge amen kan energy pupen api anta lapusi par polo aning kan ang election nang ipomo kesa. Kalang. Ang so election nang kili uta ako keng sang akan si ako pehaile thot loke. Oy kalang. Ajit Kumar de loken. Kalang. Kala Pawan Kumar Roy loken. Kopia po lonte lake ilitu aron akan aman ipedalo. Inut songzapo ulongte in songzapi ulongte aron alam chini penetensi rada khange arjak pitani kesar. Kalang. People lonte pinyar ni ilitu rada khan apan isung ang deng isumar atungke amet nang lok dun chaplo opisi osonsi keban pumapu jo the jun the mone datum lasi kato kami tum sa tamil ilitum kamakha bang ilitum chikir lanang po kesar non anke pisi ilitum non ikrangge akisung si non nang Hong Kong lo si chorolo sar akuan nang ipen karda alam kithan ponchu lasi non ilitum along ako alangi Dansri Vice President in Stami apihay si Song Inkisar in Stami lima lang i kithan kon si Stami apor be ilo nini mo ben sar ku sono separate voter list ke itu kenang sablo athe mane itu 1951 concern ang pilo 52 ke tum dapat jablo lasu hote ini tum aphai 98 only 96% to sita me pini ini tunge 44 belo makal dige lasu 44 be Tribal Pangrum pe pen total 55 ne 52 ni ambe lo na so percentage lang batan pe non ki onai da non ingan ke lo batan pe totally tum ke majority ke dilo ka biang lo puchi puna ko ko sar ta ti na than da la teng si nilita ninge tu kang kun ma la lo CM ake hai tabe prapjen pe chief minister dong afail ki tera direct governor dong pe pale khan se nilita pudon itu athema gupilo tande
Karbi Anglong ke job nahi ke non amar ke nali tumhari te ngom si do nali tumsi konsil chari lo nali tumsi Karbi Anglong arada ki sum ke nali tumsi kepa job nahi tum ke claim nahi atum lo jom se nali tum claim pamelo potang te eprang ke mang lang sitame nali tum han Karbi Anglong arada sitame akhir jume nang kici athema ko people potang te separate Motardes long one ke nani tum ta chipai dun lo sida me no na teng potang te ning duk pik hangjang je contempt of court kubang ke nil tum si hai lo bo sam se alang tum nang chipat nang ko la hen lo Jero lo, right? Jersong bisa pa. La si ilitung along non ala ha 24 plus kan jing lo nang li ilitung makha nang ke Japon ke ha SSIC la pena prang sinang li ke ha DC office is Deputy Commissioner Karbi Anglong nang iklem ko mahutun si nang lirat akan tapuan jerok tok lapen ke TikTok kilang pens kami video sore pens kami nang itipon bolo nang ipan kam kini klem tat na pusi nang ipan cekuyang circle Karbi Anglong kadang ibi ben nang ipan ang transfer si Ugra Jahar a metropolitan city Guwahati lason si ilitung ke leader sa kini lunte Karbi Anglong long pedulong le lapenan first kami ako inut ini tum Don Bosco per herapen alang like be sangho kasi alang di sitami Karbi Anglong kido ke malongso kasi leaders take share pulutang ti sar ini tum long edak pelut pedulong ledak titi la kopiat pelo sar at higit ang nagalino nagebonggo na are sa satu National Party along alang litung si right party right party kia matla ke chia tum a vote do piglo Karbi Anglong ke avidet nang ya tum si arona ting men avidet nang ya tum si non ke hala tum si ke ong thulo hala tum a vote pen pite election hai un e muson si la BJP tum anta sema tha thurong lo la ma si alang li tum la Karbi tum han kapit jok ji inglong ara han kapit jok ji aron ke alang li tum si lam ta ai den la pen paselam long le det la alang li tum pat la ke che tum si paselam long le det la hello ili tum aron lo abinong la hello aron lo ili tum Karbi tum tribal tum anchini nai la hello ili tum aron lo la bang so aron long ke ili tum aron ka chini ne pot lo ka chini ne pot aron bang along itum rem dun bong lo bang nang hai bom lo ili tum pan hile pele nang afgali non hot modern arni pini arni adunik pini arni ke hile pen ke cedan ki thai bang ke ap la pule ron ke cedan gali election along vote ki pi pen si ron ke cedan amat la ili tu inglong arat Karbi tu vote ki pi ke the pen a job la kopi aparti adum si kecil adum pan kang hon neima kapit dolong neima hala dum pan si lidum pe hai vote ta piturong titi la pen lason piturong no non ningkan proxy ke prahini play tang lo non ke ilidum apan bang si na hai bom lo hauragat bang nang hai et lo ron along ilidum political aron along bang nang hai et lo ya bawali dum nang hayat lo lapen ke keronia lo bihari itu manang nang perem et lo hala tum hayat lo lapen buka jana lo bang ke chia dum nang hayat lo lapen ke hadeu padia lo ta bang ai ka prega dum nang hayat lo ili do man la so aron along ili do manang perem det lo election aron along vote ipi aron along ili do manang perem det la nang perem det na joksi la national party tung ke alang itu aku ke hai tu bom ya fansi la voter list ka selam aron ke ili tu manang pasilam nong le dat athema ili tu selam lo de $60 teng ben selam det ko ai ke haladak $60 teng ben ke voter list along ke chia tu mamen ke tok nang ni sia da ke tok la ke tribal area pa se ke ai ke chia tu mamen tok det lo de inglong arata tumang bong si ilitung ron le che dan se ka che dan ko non ba ke itung inglong arata tum anihi
la pen ke tia tum ani hi la puson si non ron e cedan la son pen ajok si ilitum a council le tum ke hala ban ke tia tum han ka pe hai turong ya pan si a rong ka silam hai he de la pen BJP Congress atu High Command atu la sila bang soron paselang long le de sir la si la heno example ta dulo itum ano okazana long ke keng sama akai lo si suri thongke ke society ko la puara ko anti car bitung ke 3000 4000 la pu suri si colonel tribal মানে 5000 tribal ke doan itung la hari okazan ke la paan na le tu inglong akai ke doge inglong khai ke hala hoya khai ke chia tum bange suri kresir ke pugo la puara ko anke ili tungi bukazan son ke ikai arjonta hayo ne lo la ke pima la da water list ke ili tumakan la tang khan pensi ili tum tang na hok sitami ke chipahai dunja khan ke ili tum la ke claim di khan ki bang british adin na kai pensi bang ili tum khan long link ipilo paragraph 20 teng ke tribal areas ningki hanga teng pensi claim lo ko elections sitami mithana teng si la atu ko claim ilong ko chari kono ko chalok kono ko tangte binyarni Supreme Court High Court ke kroi penalty aku council da EMC and PMLA to bang governor phan la ke koi chot lo la sar ke anang litung ka chipong rai lo lage ami thang la sit ka governor chipong anda athik le de claim na ni kuji kudun surong lo la tu la pu ko la si chi hok rong lo ke BJP along ke RSS tum si men along itu ma agenda to tang ko kente Pavir nang ko pachinang ko la pendela dake karbi ang lo ke long lesi dake bongo sena area usi dake pachithang lo ke bongo bhumi area ko ke lasi in India na meglons tami karbi ang long ko bang ke ave det khangjang lo la dake diphu wan sito lam choto ke sar tangte ini tu ma karbi ang long ki bo ang si chithanang la chithan tu ong ta ini tu karju the abang si itu ceplang sudah nanti program my meeting pulang te itu chaplogy sekarang ni awareness program son pulang te itu kacirok to amai 6 schedule to the Constitution of India ronate kacikhan pulang te itu labang itu apai jompi risomar uporjak sarmar sartimar dum stami mithang asumar along rialong pat kaching hon pulang te thuno number non handpen hong number non kachisong long sorlo then pinso la katong kami kiting angstami nini sipetan siking kam si Jordan ji apor kinon ke ilitum ke apor kong piglo apor ong e piglo la ong e pig apor muning ke ilitum along ke 2024 ke MP election ke wangko kasi abang kutin si tamin labang kamatha matha pamenang ji tapeng kopli ke nahok na lokosan nahok kopli hauragha lapen ke bukajan dia upani laan ke bang ke raikip lo non andai ada CM ke latung ke tumhan ron nan sedan di kasi dan di kalilo bang hala vote ki pirong si kacedan lapen hala allo ka paselam aron ka paselam long le dia dia pandi alam le tu kacedan bang hai dia no ke bang Guwahati High Court Chief Justice tungki kaita ikhan kong lo ladang di food court pen masih tak khan kong lo ke chia tum hai dia no non ke chia tum dia Guwahati pen ke wang Chief Justice la contempt case kapa reject ke hadi ka reject ko kali hai seta reject je seta la council tum ne tum contempt telang uki alam kape deng dia ka bangke la ke chia tum pan ali dum pik le ikum inglong arat tum bangke kana hok hit tan ka yang seta la BJP tum bangke anche hok turong le tema Chief Justice Guwahati High Court dan sabi apong utang dak lo di kuge wang utang nang litung inglong akai anke nang lise jipadora labang so PIL case ki lake nang litung imamating penang litung junbom lo na si Rana Khan paminon chisong paminon kusi hanang linang di Japon SSIC ahut ben 24 plus ahut ben akahay roton terang sar alam ikon sa churunan di alam istamin non head away leaders lang ang tong tiga thar sar benching lo Samson terong sar benching lo Bikram
han si certain chengla la da youth to ana tun si non to de saksi ilitum asar ng Japon internet la ben ahok aron alo ilitum Charlie kachini dun na yung akin ng sot kusi la bang ilitum chekere ng jilati Kasama po po. next kaya ilitum non solar project aku taksi ilitum pini ako malomso ilitum jithan kon po kasi solar project ki imisen akan luma da ukajan LA long iwan jike lada ilitum paan akan hok lapen paan environment kan protection paan ma akene akalukson la ilitum sarben lata dikhan pon dak lona solar project needed de alang your song sita needed de Solar project la haitu solar project na hindi ke adim mesen adim na unyong fiti budang na bando ne sita me not ini tu mang nang dam ding ke 18,000 because gona long le si ke kon po la kana first to 18,000 because ile to malong le jong pi dead lo budang te morisu isu tu me gona lo ke to po la pena se 18 because along le pide pe ile to 10% revenue ke la ke na hop dor de 18,000 because pe jong si agriculture to ma forest to ne asai jitle pa me na pe revenue ke ta ta ra na ko sa 18,000 because ke elam mane je than jong jong ko gadi hola da ke to prong ala la to mata alam ni to ke che pa to ko men tu ne ka biang long Mikir hills pun lagi kimen, alang atum kerai, dan sila solong ni tato bom lo, ala dah sai jitu ki bom lo, non nang ke ala so arong, aja kalong le lo, mangke JCB ke patong ko alam tato, police army banta, kota arjulong, ni nasi ade, ala dah kahopet, alam cini badang dah ala dah itu prong ala tu hanta arjudang cini, lapen pinida northeast Karbi Life conclaim 3.0 langsung pipi long tak pini cingbai lo dah cingbai long tak kelar dah alam ke long le pini dah hanging di kok kelar dah alam nang thang asam te answer sesi ni tum dah ne kudun tek na nama pun ini nanti kui coba sok kok di ala dah cingbai lo kahit nunay ke BJP tum jakong tur pini alam ke akhir bidet to alam litum kaning jeji amar bangala engkor pansi nang sabji bu lagi lagi terang nang ni terak me alam lagi jakong tur tapi tur toy ke lagi bongo sena tum lai lai alam ke akhir mana alam litum bongo sena tum pan aldi kam si game kurang le lagi kalang la siala nang ni ke kata la actually ke bang solo news channel tum bang eli tum phan mane rat kar meng long rat lartak pen bang ke bachini e phansi border issue la pen solar project topic NC eli tum panelist dolo da congressman dolo EPI-333.TALK pen dolo ASDC pen dolo BJP da dolo la pen KSA tum da dolo hala so ke dolo ngoi phit sita me anutin da mane Benelis tum halam kiningi por la pen audience halam kiningi por kipi hut pen parthesi batu ke audience halam pf pen Benelis to conclusion halam kiningi hut bang ke aningi chitun chansu pro la ku bang ke ini tum ta man pen ke chipi nei ma ku athamne ajat hoita ini to camera thing no si camera thing no si ini to aningi chitun chepak lang to labang chop chip khangyang lo nili ba puduning tu je lason monong ki bang lason claim place mane aja asaida kaching wai lo bang ke body lo ini tum kar bang lo ala ta fan ame ka plan ki lo bang ini tu mane so jong dun de si lam phia ju dun pame si ini tu chingwai chingsai kuno ya kuno son se claim ning no ini de ke hang ke bang mesen lo kar biang lo kilu ne tu Northeast live itu, Karbi live itu, alang itu biasa no, alang itu masih ke subject tu itu, laban ke hidup kalam no, cuma alang itu ta opposition no man pe hai or na boleh claim tak kali,
alang litum pan MLA pan tahang det lo la pen EM surjorom par pan tahang det lo ange nitum taning je dun ang atung ke sekroi dun det lo BJP tu masih pini sekroi jo akapre ke tum an yok ke sekroi dun det la pen ke esor bang hala tum pulo sakori long yi pulo hai itum hala long le che George pin ke claim aning master akam aning ke long dun de le hadang le pi la ma hala ke ASAP juga council room le ke to takali lagi master LP school master pin ne ke lage LP school an ke lage council room si tu ke hala ning ke long dun de bang suri sira bang haru thong ra Like berapa orang bong ben, inglong asal pan bang trok ke berapa ni berkipi. Ante gol ada lagi colong tu dia lah. Ante non lapuat putra. Assam government tu bang direct recruit for non-gazetted post tu bang peklang etno, aron peklang etno. Ante hala suat ting, kalau tante recruitment ke claim kita habang hadis pur, hak Guwahati si. Minister si claim di, dah lagi claim di kali. Akhirnya lagi bang transfer subject kali ni ke lagi, aku tak tak. Anke bang harom bang pen, inglong orang tu bang fosil long tu jadi bang non ke claim tu bang ke $60 lamnya bang kroy kredit tu ke non ke $60 ting, pasal te la ASAP ke transfer subject kali lang pusita. Alang litum recruitment ke energi ke $60 ting masih energi akhirnya lagi $60 area pinak ke. Sedang bang ini dia tu ke ande non, angge la sis sakuri longji pun apa coba lah bang. Apa coba jangan nam lah ke itu along lesi bir det pun. Lalu solar project apa ding det pun angge hala daki pujo ke pini TikTok pensi ha internet pensi bang saintis atau tok pen mi pensi nili kan ninge don nge indek turong hala tum ke amaha pineli ninge don tudet peklang don tudet kan dia doktim lo kan ke hala dak solar project nang bilote o somar da pedo tek de ji bana ke tok tu la pen ke jogi jun ta digestion ta aveden ji digestive system ta aveden ji environment masih helon dak ji ada ke tu la potsi lage कि मैंने लो मैंने जो सी अमुनित अबे पिन थाई पुलो दे बेसेंजी bang Europe bete da munit abe pin thai se klem Gujarat ta bang munit abe pin thai ha sakti jo se klem da Rajasthan ta bang ha munit abe pin ha gor long si bang klem da la som jo si klem thek lo tang te ni tung ta si kubom lo nang ji baru solar project nang ji ande la lampi keng selam no ba popli keng selam no lang roi keng bate Dibrugarh ki koi Brahmaputra lang roi keng selam no dihing lang roi keng selam no Don Syria lang roi keng selam no alam li kun ke te lage pia bola keng ke de pia bola itu kar biang long along le bet nang ji pu pia bola le ante lagi ili tu ali doji pu sita ili tu ma padala am teringa long ta hydel project selam lo hadakta ili tu ali abe dum dia to kente ba appointment da ili tum dia de lo kali bang ha bang akhe ka pre dum si chipi chot ke te hala dakta allai da ili tum long tu de to kente la hello la si mo la solar project ke rong asar tum anta chekroi kri muthe non ke rong asar tum anta her da mare ti pula BJP tu her da mare ke thengi jati nang tum kambura rong asar apos pe nang than lapti सरकारी काम बुरा आरो असर अपोज में नंग थान लापजी कुछ हदा का पे ठेर दम लपे नंग चिक्रोय दुंदे दे नंग तो बाना पिसुंगी अंगे इली तुम चिनी लो रोंग असर को कुसी लो रोंग दु कॉक पंसी रोंग असर के लो कोनन ने रोंग दु लो ते हदा रोंग असर दो जी कोनन ने रोंग दु ओ लो ते लता सरकारी काम बुरा ता लोंगी non a Roma basi pa vitu detpo Agi nasi rong asar gitu tigela ada. Ko nasi ke sarkari kambura gitu tigela. Arong pasti pawi judet boleh. Lapen aja tum pulo naga to pan.
naga domhan baru, naga domhan bang unan ni pun itu pupi. Sedang cetan lagi sedang karbiang long ke dua naga dom ke lagi itu penting lo lagi. La sik sidul ki pu ante, tribal area pun sih pu. Naga tame, Jomang tame, Garo tame, Khasi tame, Kuki tame, Dimasa tame, Syam tame, la an ke itu Jehoman lo pu sidak ka ada la itu. La pen non yang si itu des itu na. Nagarin managa tung danang duduk nang ne, Kuki tung danang duduk nang ne, Dimasa tung danang duduk nang ne, yang si ilitung putrong lo te, Karbia tung dia 44% be. Bang parong moment bang pikir rapi be, no. Landa ong e mucot lo. Ang itung le si la Karbiang long pada puune de tu ke lagi. Karbiang long pu puji te kai de itung te angkar lo. Gong nei si bang parong gong bang poker rai si do nani. Karbia tung non bang parong gong ben bang pikir rapi be. Karbiang long kali iet lo arona ten reki. La si hala solar project nang bilo de hala ta Karbia tu mansi tharli le puke. Rengma tu mansi tharli le puke ante. Lagi cok si itu kado be EPI-333 kali lagi Kongres atau menta ASDC atau menta laben Tribal People Front atau menta laben Jakas atau menta lah si pini ni je tu. Pini nangji pun buat dengan biar tu mana. Ampen ke hala surjorong para bangai pulau, poisa talong edlo pulau. Ay dorsing rong para bangai lo, dorsing rong hanga bangai long lelang ko siya ko putu. Laga parlin parlu hala tuang mong da, kacepat tu hala tu mati. Ako kalang antak itu ti. Lagi terak mimi alam aku, terak mimi cok kali lagi karbi lagi tinglong arat atau man kana hok hitan hangjang ko lagi. Hok ten long, atima. Greater Nagalim ko naman paklakan. Cekroy dun ko sampai na aku. Greater Nagalim ini tu cekroy dun di lagi. Cekroy dun pupili. Naga tung da Karbiang long ar lo dulo la tung da pedunang puelen na la Greater Nagalim cekroy dunang kuali dia de aku ada ni tung Greater Nagalim cekroy dundi ni tung mangke angin nak tung mangke long recap ke bang man pi tu dia nang tu Greater Nagalim apa hal si inu tu la pen la parta itu muluk kapi jumra hauran gahat apa cerai dia bokolia apa cerai dia dok muka apa cerai dia bukan jang apa cerai det, keroni apa cerai det, jengkat apa cerai det, kopi apa cerai det, deopani apa cerai det, labang sekali itu tu muncul lah. Salam. Lasi ini tu makan amut alama bangke, amut pi alama bangke. Itu makan population nang pejom dia kata intentionally iklan cenam. Galang lo. Akhirnya ini tu sini dah senang 2021 ke itu target population ke 40.5% pendo. 2022 bangke 39% kali itu nom itu. Tante itu target anglo itu cipulong lama. Lagi pulong itu. Tapi itu kan British adi na kayo kami. Itu kan constitutional law paragraph 20 long ikitok ta. Itu makan only for Karbi people ko bang lagi pugali. Lagi for all tribal areas ko kesa. Kanan. Tribal areas non tu lagi Mizu Naga Kuki Rema Paite Siam Chakma Boro Adivasi Karbi di Inglong Kai ay ila lagi Dora Peko. Tapi ini tu mah aki maks kami labake June kek ko lagi usi ini tu makan British adin kan sakit itu kan bang nangkang hon kan itu kan area itu kan ipi payment. Tante ladak bukan sana loke ini tu Karbi along lake Inglong Kai along lake along Silapuan along lake lake karena hok tepik lo pima population sini tu madhage ki jom apai aku jom tu boko kesa lahen lo ini tu keciri nai lasi discussion pamikansi lahai ke steps dengai usi pini ke halada compare lo moderator ake hai Chandra Singh Rompi alang ite ini tu inglong khai tatu kami pan bisen nangi me etai papan si alang itu ka ta kondak lo si ini tu tatu kami ta respect sero nanji ngapen ke ala tum pulo lake pata kabe along li pata pi posi long le de $60 ting bengge tribal tu arona ting bisiklen nangi pulo ande lage itu hang yo di Karbiaron aman si pinang itu ande hala kambura tu
rong asara tu aram long le hok det tiki lagi nang ram lo de tu ke hok hala hilo ke pata lo kente ante hala so ate kulatan te la non solar project ki bidam dia din ke karbia tu de pata ci pm lo non ke alang litu ke lagi pata avilan ku bom lo pata avilan ku ke alang litu la CM la pen alang litu malom dun pro tu hala tum si pata ci selam le ko bang along lit si pata ci selam le ko karbia ron ben bang kelong tang apata si cancel dun si apata ci pile ko ane compensation la tum si enpo la so project ke lang dam et la te la ke compensation ke lang ke long ya panchona compensation le wi lo la ke long le ke ci jor le la ke amen si aka pre jor le la ke long ye ki jor abang ke ani ke hang ben si ki jor la compensation ba ga le jobor josti ben si ka pe jor la bo bang la bang ke angin non ke jobordasti takali lagi la BJP tum sika jor kan tu lagi compensation alam pe nama Kami ni body kerak compensation ni lagi si ladaki pini contract itu la moderator kan itu han ikip hapon ke lagi whatever happen has happened kidam tangalan ki chokchi ansi tami achipak king 2.0 pangsi itu problems ke do opposite solution ki panje pangsi dito kan ipapang room nasi pini ke chingwai tung an pin ke la aki hai sar building group kunon la pen aki hai sar forcing teron sar kuno lang ichakas pe la pen aki hai sar bodiram kuno aki hai roton inki sar congress pen kuno la pen aki hai sar jai kathar sar party president APSLC pen kuno la pen aki hai sar chandrakanta terang sar ASDC pen la katu kabe la pen aki hai sar dorsing Rongham MLA BJP alang itu bangar ke makan kicuk hati lagi ini tu party ku ciplak lepira la hey virdet na longri longpat longle virdet na ko khansi bini ka pangrom ke lagi me pikalang lo la pen mono piang mo stame ini tu di ciphong sai se dera chok chetheng la hai ba ke man chipa chipi ret nanji la pen ke ini tu ke debate ke doko but still then positive debates do nahin kasa negative ko bagali de itong churham kali de nanji itong positive criticism positive debate te dolo pate itong solution lang ko kasi ning chingduk lo sir la pinit nang event thot radapan ke peri ponji pan ang hay jay the first sir radapan kisi nang event langkar bi ma mate dari apopet pen nang message kisi ponji masa neli puji ke apram na kubong lo solar project itu kam abe lagi namni non market la pen mo itu autonomous state long det apile itu ning wai na itu ning hangali autonomous state long det te ASEB ta itu ma riden sido ko ke ai ASEB puta kali det boleh akap aparemen pen sido ko la make la si itu la lai itu mani ke hang kan si claim na ni kala make la pen ke non jong si electricity pa pe do oji pularan te ilitung long sirkep long kep abdo langsung dopik la langsung pen hydel project la bang CTP nanti non ke aku ke bilo de la ilitung distribution center kado beta karbiang long ar lusi do ek nangi ka control ada karbiang long ar lusi do ek nangi alam itu pasti control na ASB itu seta karbiang long ar lusi do nai lalo de itu electricity ta long dun po la pen de itu revenue dah ili tu long dun po plan ke nanti pen ini itu lama Hindi pa na nalo. Kado we sita me solar project lama ke chedom sar kanne di ko samte la sin ne kaning ha je kuku chi ni sai na ne atne da ke longli alam tu ko 15000 bikas ko ke lam ke jo ga di na ke pi ja ka long le ili tum ek to tha ga ni ga hand chicken dor patang te la 15000 bikas long ke ko am lo ne ke the that asana sai sita me claim me la se jadi mata la konsel to mangke chene ni to mangke kala mesena dem lang su pensi la ginang jima usimi kata ngi jadi lo kasi
ini cuma kan jadi pakai social media lo, YouTube lo anda bang upload lo, central government kan langka keren ini ring ini, lada the largest project which will be happening in 2024 if it goes well. Jom si, kacing sai mesen lo kunde laki 2024 ending year ke lagi. Pivek po solar project ke nason si bagi po. Bon sa tami, ilitungan mong ke without the concern of all the publics, rod punching wise sar, jekang sar, se tik abang nilagay steps and no steps then kon agree. BJP leaders kung sa tami, tuning rilo alang itong sa tami, rod katong kawil piniason, kachingway platform jihang penitency discussion laban ke itu akin niya pansi matananji claim chai claim ham claim from labang ke itu ke curi si colong men colong pangpu onang mansi itu makai bir room apor bang amek dikibu kaning libang ke alia bilo kasi BJP government tung setami la party do ano kan setami laban social organization do ano kan setami jingwa jingsa kami pensi steps na po ke sarde lakuan dan patut orang nama sar, ini abangso tokso Constitution of India and autonomous state, jadi tu part paru kitom ra, tongkep ra kitom, ang deng an itu bini an telepon lo, nasi akiropi party lo, itu asar lakuan alang ni mana kilak kiling do sa tabi kitok nang sondopi ratapan state level central level kami alang di declare na ni ason dopi grassroots pen alang di declare na sepatu la alang ni kan ini tum kai kisi kami ini kacet he la pen ke arna makan ikroy ningi chete kacin hot ason thon alang ni ini tum makan ikijap ko na lo rad den to ans kami ini prang nanji la pen karbiang long islas di mahasam ans kami cherok to kamay lupin nanji pima ini tum aprang ke ingsu arhang singhong pok lo kesar kasi lahay ang suar hang pen chipet jog di pulang te ano kami pen sa itu big discussion lapen awareness lapen ke analysis monitoring ilitung la chikhan pamit chimong pamit kasi steps den pot ilo na lapen alang kan apero pilosar nali ning chingduglo ka so tokso long nali pen rada kan ikhan tibum pon ahok pen nali kapachini pon kachini ke jaktong de kasi bangso kachini ya jaktong ano din sa kami dito tengdun lo na lapen labang so tokso sa kami nang dito lang ifame ko kusin ning chitilo lapen ate hai sar Jersong Inti Country Vice President alang ipang sa kami ning chingduglo apor dakang si tongdun pen tokso long ibang po nasi dito rabdet an sa kami dito ning chipilo na dito iprangke dito anso si akeme biti sore dito sa kanpon bomo na lapen labang so video lapen labang so talk so ba na dito arjulong kachiniya tuman sa kami romatok kunod taon kunod na hokan sa kami la mobile akit kan sa kami dito share imam lapen dito chikhan chimong chipeken kung sa na kado kawe pan sa kami ning kang sa makardong kardong